ตุลายรำช่างจันจินกันเชียตินบวยนะตั้มตักออกมาจุงการะจวนเกนี่จวนชิเซลนัดลำจุงจางกันเจียร์ฮาวโดนั่นเองเอ็งวางินเนี่ยชิเซลนักันไงป่วยมัวไงอินเดียรำ Prime Minister มดีจวน obesity จุงจางอารมณ์ไงป่วยมัวตีอปวงตาอ่ะอินเดียรำ obese ตั้มตักอันตีตาร์ลันอันนี้วางอันนี้abi takin no pangte jinga apung na sele zel chungai chadlo na thamani thu asoya ramchuang mi puite chu nun shi sel jok nei turin acha ane obesity chu engeni World Health Organization WHO chuan obesity thau lutuk khi shi sel na atan a hlau oma thau tam lutuk emo thau chhia tam lutuk emo tina ani maya obesity chu body mass index somni panga aya sang chu overweight ma ni ri na tur aya rit huanga da ani a somthum kai chin phe chu obese thawlu tuk huanga anda ani BMI body mass index hi puitling pakatin ari na ate na ashi selna ti chelo tura ari na ate na kha ania hei hi mani po a inte mai theni kante dan tur chu kg by meter square phanani helai kan huang hian Obesity statistics achanga chudan chuan India ram han enila National Family Health Survey NFHS 5 kumsang ni sompakwa achanga somni pakhat achanga alandanin India mechia 24% le India mi pa 22.9% chu overweight emo obese emo anni NFHS 5 2019-21 in atarlan danin no pangkum nga ngailam overweight sa chu India rampum hwap levela NFHS 4 2015 atanga somparuk a khan 2.1% atangin 3.4% apungane overweight le obesity zathi 8% atanga 50% ania hengi stage shang mi pale me che anni emo thingtlang le khopui anni emo khangthleng po khan ahwam bek ani India rama hian pumchunga thau tam lutuk abdominal obesity kan ti te kha mechia hi 40% le mi pa a 12% anni puitling kumsom ni chunglam jinga mi pathum jinga pakhat heta hian noi somthum panga zel ang chuan abdominal obesity pumchung thau tam lutuk angkha anneya mi palizing pakhat he hi 25 crore chuan general obesity annei ane mi pangazinga pakhat he hi 21 crore chuan cholesterol sang annei bok khovel pumwa phan clear ta ila kumsang kha jakwa somkwa atanga kumsang ni somni pani thlengkhan no pangle tleirol kumnga atanga sompakwa jinga obesity hi 2% atanga 8% a apunga he hi aletli in apungti na ani puitling kumsom paria chunglama chuan 7% atanga 16% a alet ni ayatam apungbok natna zongjong tenu enge tita ila mitam tak chuanin cancer po kan ti mai theni ma se zirmi te chuanin natna zongjong nu natna zongjong kai chuak tu ti hial anlo soi chu obesity hi ani tlat me ni non communicable disease NCD natna in kai chon theini si lo khatia angchi sang ve theina nasatakin adipungani cardiovascular diseases CVD hi India mi te hian kan veina sahle a heng heart attack angchi te hypertension thisen sang te hi ramdang mi te ain kumsom min kan ve masa jok zelani diabetes zunthum kan ti mai chin kha India ram hi zunthum ve tamna ber kan ni a maktadwai za pakhat in kan ve ani thau lutuk obesity hian insulin resistant asyam wangin type 2 diabetes ve theina atipungani diabetes zunthum kan ti hi chini in anchena type 1 le type 2 in chen ani a type 1 hi taksa in insulin anei lo awangin insulin anlak nge ngai china he type 1 hi no pang emo puitlinga engkuma po annei theya achen chu tete no sen anni lai atanga nei ngal insulin pek ngai ngal te po anom hialani type 2 ero hi chu kan eile in kan uluk tok lo wangte kan ri na kan enkol chat tok lo wangte kan thawlu tu ko wangte hian athleng china in thla chon the ani bokani cancer obesity hi mithiam te chuan cancer nen a inzom tlat antia India rama cancer shikai hi kumsang ni somni pania mi nuai
som pali point paruk an ni a kum sang ni som ni panga a chuan mi nuai som panga point pasari vela a chho an ring ani taksarina atam lu tukhian ru atina theya kan ru in min zo lo china khup ru nat na le nungzang na angte mai ba ka nat na la om tam tak po a thlen thei ani no bang bi ka han soi ta ila engtin ngi an ril ru an mental health kha alo khoi thei no bang kha arina atama wang khan chainom na te tok ta sela mi in tong kam moi lo tak tak te in lo deu so ta ang sela nasatakin aril ru kha angong ve thei ani no bang mai ani alom tiringot kha ani to lova mani indan niam na in khat ve theya ani tur ang ani phalo theya asikul kalna nuam ati lo pha theya zirna thleng pu in angong thei ani heng obesity hian kan shat lo lam thleng pu in hong aneya sum chevel thleng pu in alo hong reng ani kum sang hi som pakwa khan thau tuk obesity wangin India ram hi US dollar tuk leding on 28.95 pakhat tan cheng sang khat zariat GDP atanga 1.02% ani a hei hi healthcare sense le productivity lo kan loss na sadwang kha ani kum sang ni som thuma chuan India rama obesity wanga kanram economy ati buai the na chu mi pakhatin cheng sangli zasari emo GDP achanga 1.57% akai chho the ani economic survey kum sangni somni pali chu sangni somni panga chuan obesity hi shisel na atana har satna ani thu asoya ultra processed food kan ti UPF a chia sangjok pek arot hial bok ani le obesity chu enin nge thlen thei eile in shisel kan ei tok lo wangte chi eina satwangte chini eina satwangte ultra high processed food UPF eina sat te hian thau chia ade tam theini ultra high processed food kan ti chuanin khang noodles kan ei zong zong te kan kamram shin angte kha atel vek ani The Lancet ani hi medical journal ani a tenan tarlan dan chuan office na thoa chut reng le screen ena chut reng te hian India rama hetilama na thok chan ve vel chu an taksa ahonga an chet vel na po khora an che zung zung thei chin lo ani chut reng te screen en reng te hian taksa alo hmong na se em mai ani khopuya te thil bungrua te kan la nei chatok lawa cycle khal te tan kongpui ala him tok lawa nimshing mu tur atlema lir thei nei kan lo tam to bok sia hei hian pona chwa minti chak lawa taksa in soi zoi kan tha pha ta ani lir thei tamlu tu khian borak chalo ati chwang na sa a cardio metabolic risk zun thum nei theina ati sanga thau ati punga pon lama che tlat ati phur om lo bok ani India ram chu food or calorie deficit atangin food or calorie distribution a oma 55% hi 77 crore chuan eile in chisel an lei theilawa 40% chuan an taksama mo cho tha an tla cham bok ani India rama eile in chisel lama malakna supashan abhiyan ania anni hian eitur thalo eitlem tura inzirtirna an kalpuyani Japanese how hi namfing ti taka 80% rule hi an pangchina chu an puar ma an puar don naya hian an kham dai china ni puar de win cho an engai lo ani India hian obesity pungna sala tuktur laka hetiang inzirtir na hi hankal pui vesela tlemazong chuan ma son nge yang India rama po malang na kalpui ani a Fit India movement te midday meal te po malang na lang sarte ani obesity hi mimal har satna angmaya ngai lowin inzirtir na chatak omzel sela azia chonge bukanga aven dan le enkol dan thlenga inzirtir tharkan mamo le ani HFSS kan ti hian high in fat salt and sugar le UPF kan ti te khang noodles ti chang processed food kan ti ang chi te kha hetianga han chia choi ti tam sela so she sel bong hotel artui te hi mantlom zokin leitur om theibok sela kan eile in te hi ti she sel hi kan nun phunga bet khopin inzirtir tam ila ma kan son chak nge yang tun kan din huna chuan heng processed food te hi ol samte in tomte te in leitur oma so she sel tak kan taksa ina amamo te hi man amana to si a hemi awang hianin
thil ol samjong na chumi puiten kan pan lo thei chin lo ani school canteen ate po no pang ei turin cha shisel hlir chhopsela school canteen mai ni lo khoi canteen a po shisel na ngai poi bo in cho tha hlir ei ta ila kan tak sai na that pui ngei don ani khovel mun thuma chena mun ni te hi underweight ma ni ri na tur aya zang te ain obese ma ni ri na tur aya rit zok te an tam zok ani zirna lama hian 3 hours an kalpui china r pathum tin an kalpui chini ni chungte chu engting e reading writing reckoning kan ti te khani a ma se tun na hian r pali na tur ti in soizui a om hiala chu enge kan ti chan recess ani taksa in soizui nana infiam ti na kha ani researcher le educator te zirtina pechin te le nu le pa te puin heng lama hianin an ru an pe ve na sata ema an no pangte an fa te shisel na an ron ngai poi mo ta ema an taksa a shisel chuan zirna a po apui nge chin ani khovela obesity in ati boina sadberam hi China ani a China a hian mishing thau tu obese kan ti te kha 402 million velan oma he hi India ramina zuya India ram hi mishing kan tam ema 800 million vel chu subsidy don be se ya khosa kan ni a hengkara hianin mi za somriat million 180 million chu obese kan ni thungani India rama hiam US hi apathum na ania US yan junk food anga ema khang kamram tur ang chi kha US a hianin 172 million lai mai obese an ombe thungani adota Brazil Russia Mexico Indonesia Egypt ten anron dot ani Mizoram nge ya po mani lir theinai kan tam to a lir theinai lo te po in kan khal thiam fur ta hlom maya khoya po kaldoni la ke han kal mai a chan lir thei kan select ta zel mai ni he hian kan nun phung a khoi dang lam na sa ema ol sam taka thil ti du na min nei tira zun thlum bp sang nei kan pung zela kan eile in kan uluk tok chuang bok si lawa kan shisela kan taksa achak thathian midang tan mal somna kan nitam theizo kani ri hlote chat pui tum lo khopin mani in vongila damle shisel taka nun tum cheu zokila a thei shan chuan taksa in soi zoi lam ilo war le chawang u khati zong kha ton chuma kan ron ti chwa thei chu ani a hetia nga trending topic ang hi ron ti chwa fo kan tumanga tin clear to 10 comment section lama in ron suggest thei boke